Oh. Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh watukuf. Mandeli mjua ukaya ye 3e jour, haina 3e jour, yedo wakati jodonjia en ligne, rohambaze sujet ikao zitabishwa za zahat, ze sujet ikao, rizirengao, rambilao, ritundao, ze kote zonsipia. Haini mwanadamu yaelewe heli yao binadamu. Haini mwanadamu yaelewe kaya rijangar joulawa. Ketsubidi rendani nai. Haina 3e jour de usikur jodo hea almaze mimbar. Wakati kao ngizo zinji. Memu nyujwa kame ula umula. Boom hafsa. Wa alaikumussalam shaina. Wa alaikumussalam bahati. Watukufu, yomi ya dirahansi ukaya, izilo haruma zero hoza hema zababi, izilo haruma zero hoza huwa zazahat, alaikumussalam sulalatu, izilo haruma zero hoza huwa nashahat, izendo na izibiro nai, raili gamniko aminifu, banda izona juwa na mbilwa na zamba kabatu joparo jojuwa na damu, kade nuafumbu wao, soti de mwenye message. Mwambia nye ukaya. Amombo Mwenyezi Mungu. Ike mjuha wanon. Wima sot odeti. Ike reshelewa wanono. Aukaya ngabwa eshelewa wafu. Ngabwa fawa winguni panda 40 jours. Yodo ukaya. Huwa nadamu kakonyo nzima. Alaikumussalam harusi. Yo njema, yo aula. Wa alaikumussalam Sara. Wa alaikumussalam Zakia. À vous tous. Watukouf, oui mon frère Alian. Gamina message mbili. Ikao gamjodo fanya ndo vita sujet mbili. Banda ze sujet ngizo zinji. Rahanami. Shatsa sume jusqu'au bout. Rahane janjarma ze messages za hangu. Gamlido mpartage. Rangu. Aukaya mjiabu raka mja partage. Gamlido mpartage. Genje njie haruma ze suje zangu ni mwambieni ze suje. Alaikumussalam Huda. Watukufu, raka mja partage. E sujet zahangu. Wakati kaunga bondongo njoka uvila. Nilongo zemwana matsura hangu. Yoketi parmi les sujets zahangu. Nilongo zemwana matsuo kwamba Idris. Ikao mum respect. Ikao miumanza. Alaikumussalam asina manjie. Idris, ikao miumanza. Shaze suje za hangu. Mwanamshe ikao yarenga mwanashe wahe ujahunu manga mwanamshe amadaye. Ya jambe saka ufikiruka ya ngujo ya muhesi yake esclave. Hoda honiha ya dompishia na utashifu na ubeho wanalikoli. Haduwa za ya ukaya ikahurenge mwanaho mwanashe waho komoru jahunu. Ula ukaombala yaje muumbisane upandwa he maisha.
mwanamshe uo haundu mrumme hamlola zikabaya na mashaka hosoni mwe mhuwahe ya mrenga hujahulumanga hasiyabo hammanisa ne mrumme hardi hasiyabo hede hamfitinia banda hakamziro hazaya mnamana hede hamfitinia ya ukaya ya deklare mwana ola tide mbaba ya mzaya ya Latif ngarjo hujari mrongoze rimnike ze verite ya elewo ya ukaya harende njema bahare arenge manyanya ujahunumanga hadi haja hamhimilia hashari hasiyabo ye mwanyanya ngejuma uheziwa na usisiwa wa alaikum salam aliyati hasiyabo hende hamfitina ya ukaya ye mwana uo ya mzaya ya deklare mwana uo timbabahe ya Latif subhanallah wanua nadamu warenda wanua nadamu waloje himilie manyanyu ho hashar utoze malizaho umrenge komorumbehe bana yajia hunde mrumme ya mlole usi abonde wa mfitinie ya ukaya uwode mwana ma wa mbebe mzima mzaze mzima yemrikao yemwana ikao do ya mzaya ni makiltasi ya bale mwana uwa woti mbabahi ya Latif inuro hombindaji yo des sujets ya mwando ye sujet ya bilini subhanallah Mwenyezi Mungu nanike hatima njema ya nike na mwisho mwema rudo joka ya rijanga joulawa non pas match. Subhanallah. Ye sujet ya vili Sugugizon ziro ya Latif. Ye sujet ya vili ya mwanamsho ikao harenge mrumma hema nyanya wa mbaba mzima mzaze mzima yuhopari harenge mrumme wa hema nyanya ikao ye mwanamshe ye mnashioni hajahunu kinashioni olie ya ele wa ukaya oide mwanyanya mhuwahe ikao yede kine wa homrenga ujahunu manga hasiyabo hamrenge ye mrumme habasal zamba ye mrumme haratse mrumshe no wana hende harenge mwanasho he mrumma izo ndizo mtwanzari zambi gamjolo babu hamu babu makalboshi shanga mtoma biani ni wanadamu makansa urenda nayi hasiyabo hatrenge mrumme wa hema nyanya vaheola mrumme kajona ya ukaya wemzazaho wana ketsubidi yarenge mrumme mwanasho he mrumsha hasiyabo basalsamba walolana ya Latif Mzu aliyama data jikwa sabu hizo ndizo ya tongo ufanya ranta sinema ulawara watukufu wa alaikum salam sama gamina sujet mbili ya mwando timwambiani sujet kao harenge manyanya hujahunumanga hasiyabo hamfitinia ho polisi
hamfitinia sekirite sosiali, hamfitinia harme daula Faransa, ya ukaya yemanyanya yemana yamzaya e yamdeklare olati mbaba. Wo demanyanya yamza, demanyanya mbaba mzima ikao de yamfitinia. E yabili, yemana mshiharenge, yemrumme wahemhuwahe. Watukufu, rani jajarma za suje za hangu. Gamjomba binu onese upeu na urohombi ikao Mwenyezi Mungu na hifadhi nchi ya Komoro ya hifadhi sonti pia ikao gasina manatoi wanu do wamba wawa mwana mshahatu mzazatu siti ihonzuani Mwenyezi Mungu na nike khatima njema ikao wa jeune mrungu rambo hata même pas 25 ans katina kajatimizi 25 ans hoshida wahunre maswa ya udungamru wa mtsinzi wa mpweshe hitswa wa mpuwe ne mabele wasiabu wa mkutuwe kutu motu hamando ika jamelite ya vive motu hamando ika jamelite ya baki makatili wanu kwa jabidi wa merite wa baki shema na zarengamvu hasibabu de daula ikao do ilio hauke daula ikao de ilio do watsonga wa ukatili wa rengamvu wakati kawe mahakama go mahakama phantom kawatsubira usiku rabo jakamru watsinzana hauwandu wa ulana kawatsubira usiku rabo jakamru watsinzimru yawema na izo zifanyishi hao yema na izo zifanyishi hao hasibabu de gouvernement phantom hauka vous êtes des fantômes mjohunda solution kabjo kamera isi wenjwa bilwa mwetinu kwa turumie sharia shamankata la kutila kwa turumia shaya de solution e makatili wanu wakati kao mjodo wa lisasu mopilizo mobale mavida mwabiharumwe mijini wandwa jojokaya muwawamba hafu pilizo wandwa jojokaya hauloawa Chezo zoti pia nyidaula de matsonga zango zarengamvu. Nsina ufanya juanada matsona zankidi. Wadohamba ukaya wanu guarumao nedaula wawango hifa. Je suis pas là. Je suis pas bête. Miti mnafiki. Mimwa realite na verite. Yawominga mambo nyidaula. Ni mahakama. Nyide matsonga zinzijilio. Sheze baraka za mguna mtume. Emakatili yanu. Mnyezi mgugujo wapu wa wanjar maze fami zahani. Nyinyi maministre. Mwenyezi Mungu kujowapu wa wanjie harmani ma directeur. Mwenyezi Mungu kujowapu makatili wajewe wabo procureur general. Ni wanduka de mjore mahakama. Wajewa mleni babe sela anla kaga mjoyele wa yaukaya. Wanuwa uliliwa watabi hao. Yode mana mjoba ukaya Mwenyezi Mungu na pwe makatili wao. Wajarme malaho ya hanyu. Nyinyi madhamana he daula. Wamkorejeni. Bala anlaka eka wazifanya wallah saspure mrambo ya ukaya mankata la kutila saspure mrambo ya ukaya vomie makatiliwanu rudo wawa yode mana mjuhamba ebanu nyinyi ma violeur makatili nyika mjowana wahemara isiwanu na mangali motu hamanduo ya hungo shaba hanamvu yende ya tinze mru wauwe mru wahunre maso hautopuamrushe hitwa warenge wahunre maso wapuamrule bele no wansone de mwabidu wa vive yede manarambio mji wa nzuani sheisi wa shanzuani na mwenese diferensia hanyu ne sheisi wa shangazija o usiku makatili wanajuka ujujewa badika wa wasisi ngazija shekango wa jujewa yuho nzuani na mtofanya jensi hu mwende mwa warenge muwauwe mwende mwarange mwa hukumu nyinyi mwatsinze mwatimizi na anla kanga zijo ushanje haukaye manazarengamvu haini ya uwa ngondo hafungwa ye fami domore yamba ndwe hila yede mana ukatili warengamvu yede mana parao sheswa shanzuan ya ukaye na mji hukumli nana yekawa habati shwani maranya de wakaupara ya gendarmerie wajua mrege wallahi nyima suzi haukanga amino kakabati msubuti ana mzuani na kera dirudo juhukumli wanadamu wanu rudo wa juhukumli ya sisi raheda ula ijaja haukema nazare ngamvu dabwe gouvernement le gouvernement fantôme washidano le gouvernement wanenao wa ma fantôme haukaya kwa tina ma adversaire
ema adversaire wa gouvernement Komoro ya onti pia ngo makasete haukaya kwatina hata biswara onti pia ngo wandu wadingoni haukaya kwatina usubuti Mwenyezi Mungu na nikhatima njema na mwisho mwema no ukatili ujuro harumeti ya Komoro Mwenyezi Mungu abesa woyeti ya rujailiye ema katili wajodo kaudo wangu wende watsahe madhamana hedaula vamye nikamjuta ye famia Azali nikamjuta ye famia Belu nikamjuta ye famia Msaidie nikamjuta ye famia hima raisi nikamjuta ze famia zema directeur eba nyinyi jenini kabodi mwangalima directeur ma ministre bado aluna madi mwenda mawapwezi twa wowo mawakorije ubala anla kangwajo uyelewa kesha rashibilishi hukumla haukanga mjokade wa Msaidie haude wa Belu haude wa Azali haude wa Aminisef haude wa waopia shai hanini wanyawe Allah na Mwenyezi Mungu wachorumie sharia shaka sole makatili yanu nitsudo tahima faible na mudema uwema yani wanada mwarengenti na muwanada mwadhulumenti na muwalo matajiri wa hizi mali za daula ya Latif Mwenyezi Mungu na rihifadhi rani jajar msuje hangu kama nzonrongoze mwanama Idris Musa mwanama Idris Musa ikawa wede mwanama wa puharumale jiji tukufu la Mtsuje Baraka akayo hamba hambu Paris bangwa Marseille mi hu respecte mwanama Idris mi uhanza mwanama Idris shanga muhambiye realite gamuhambiye verite wala ntina hutozada shamiti mnafiki gi obligatoire na be verite nti côté ya gouvernement nti côté ya daula haki nyoti pia vous êtes dératé le gouvernement le daula haki le ma opposition le front commun vous êtes dératé vous êtes des profiteurs yabukanga mibani muhanza na be realite watina côté na amia manama Idris Musa upama Idris upama Idris kamna rugodzima na nzonu hambie mwanama kamna rugodzima na nzonu hambie yenzinu ntienzi ya fami gamrudinu hambie Idris yenzinu ntienzi ya fami ntienzi ya hambu ntienzi ya Mtsuje inu ya Komoro Oui, t'as raison, Zarkash. Mais respect, t'as raison. Idriss, il nous est à Komori. Idriss, les kalima ni makalima wakahamba somwa, nze watu ambassadeur. Ula tsubi nadam. Mimi dem luwama wakati na one video na tsiatake. Wakati kamide uko urongo na haba na mzie, na mkontrole mapirati. Mtije mfanya mafiti. Na mwisheleye. Mtijinasi. Mide uko wanilia noniko wangu konsa yukaya na mfahamwe mapirati. Yapo mimi de nundu na mnika message. Nzo hangu ambassadeur. Na niko nadamu message. Idris, wakudo niko wa Komori message wafahamwe mapirati. Wafahamu wanadamu wangu nai. Idris, yekamdu haheyaba nuharevandike. Hatake Azali asuma ni rais wa daula. Hatake gouvernement. Waudu wanadamu wa meriti watake wabanda waudu wadone tiaha. Leo kamdu hatake gouvernement Idris wanilia wabezi fanyishi hao wabezi landeshi hao wabezi njemane zembi shemwanema Idris hupama hoheya ya udoteza mdu mjomba hosheo ya udovumbua ndugu zaki intimite ngali kaseti tsainu ni bloke mjomba wanga mbloke ukawe mjomba ikanumba tshanziane besenso jombaye hanywa yematso obeti jukwamba lidafine valaba bojinru ekanga we hunu ngo jonsa wonezo njohura na bojinru busera si bloke bodaba gamhambye bo Idris e makalima kamba sonuma mjomba kwa ambassadeur Idris kutwamba politique ekanga bonu swahida ula haki watoza wadabu yo plus maho na Mungu
Jedika ekangwa rongwa helwanzao. Shangwa atake wanadamu ikao walo arme gouvernement. Ngwatake wanadamu ikao walo na yenzi. Ngwatake wanadamu ikao warenga uzemaliza daula. Ngwatake wanadamu ikao ngwaoneti haka. Heni helwajo watake. Ngajoka ngo watsovadabu. Au kanga bo wenji tijize msa miliona wao. Wao kangwa rongo wao kwaone sale famwe la kangwa soma. Wao rongo shitsovadabu. Sha au tsovadabu rongo wao. Gwarongoza wanadamu ikao warengenti haka. Gwarongo shi ujewili. Sha gwarongoza wanadamu ikao waloneti haka. Idris heli warongoza mzee ambassadeur. Hupama utu binadamu. Yalati maste, yalati malezi. Uticheba nudo wanili ya mala. Be komori ila ya hatusoti pia. Ye komori ila tia azali. Ye komori ila tia hambu. Ye komori nutia mtuje. Ye de penjo hambi ya mtukufu. Mon frère Idris, s'il vous plaît. Et ma kalima kahamba jano suma mziatu ambassadeur. Yala kaja mérite. Gawena rajina usiu. Ye ka azali kaja kara isi kaja jatakewa. Ye mane gouvernement matakewa baada gam. Izo de zemali za hatu simaranya. Iyo de ntia hatu sisi soti pia. Iyo tinti ya manyahuli. Iyo tinti ya manyahuli mon frère. Limite makalima yaho bango le hule. Njaparo hu adresse message. Wa wataka wanoda ula haki. Wataki bawa utsolongo wanai. Shenza mzwatu ambassadeur. Ondwa doeshe lezisi ya mbizabira. Wotsu binada motsu silamu. Yeka azali hatakewa. C'est normal. Yede ulona enti. Wodi yajo de ziwanu. Yajo rongolo na ilu. Azali da jo rongolo na ilu. Msaidieni wanya da jo rongolo na ilu. Haukawa udo alona yenti ya hapa. Wa ijere u. Yabo ponjo kanza nwabi mwanema Idris. Méfiez tes paroles s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça upamrushe? Umjie. Intimité. Unjie. Rongoza jilza fanishi. Udoma shenezis. Wamdu wabidi wame ukaya na mangalebo da ula haki. Ganywa hara ukaya mahujaga mjo pulezi twa. Monsieur l'ambassadeur hasihi. Kaja pula shehitwa. Da hina mretso mnyanya mji harmweti. Izo ndizo wabidi wamebo Idrisi. Chake Jacobi du Hoyeban. Upwe ambassadeur sheo. Umtsoze nguo. Udweshe zanongo ikao za jirinai. Hakesto ikao za husu politique. S'il vous plaît mo Idris. S'il vous plaît mo Idris. Sahanam na uje uheyo utahesama. Ou excuse. Njombaho ambassadeur. Ntahesama. Haukalati makalima ya merite. Ala makalima ya upeu. Na utabesam. Na ujewi. Haukaba ni kamdongo juwa. Nede mumwarungo sao. Kamdongo juwa. Waona dura ufanye politiki watake wambezo wamba shati keso za ulamba ukaya wei hende hawazi wei hatulenguo wei hafanya jauya la tu nchije mrengezi ni mwirende ya manyahuli na miji na region yenti ya koma ni atu soti pia gasi plerifiya swabune nti haka ya poli ukamrugu joba ne lance message na juezu yambao Uticheurenge monsieur l'ambassadeur, humredenai, humdeya, humeshelza rogobi sajir, husiamu, hunjia, hawasheleze famia, ya latif. Idrisi politique iti de helilo. Yede ponanzo nwambi. Tahasama mon frère Idris. Tahasama uretse sinema. Yekanga wa harmeda ulango ganyesha hao mon frère. Ye watso hunga gwa onadura wa revendique. Jelikami uzamba. O wanadamu wenju walo harumeda ulaki. Wanu wanadamu wa intérêt personnel. Wantu wanadamu wanzaonti. Yongyo sa wana azali ne gouvernement kamto wanzanti. Hara wanura wao nyuangu wa règlement de compte. Izoranza omnyezi mgane ni keba uwajema. Itotida wanu. Itotida nimlo harumwezi. Rwangweda ulaki. Hara nimlo harume gouvernement. Mnyezi mguna ritole ni. Harumwezi atu insha Allah. Haukaya kaltina tau aminifu. Karituona zifanyishi hao. Karituona projet. Yabo manema Idris. S'il vous plaît, méfiez tes paroles. Gamdou nouambe, méfiez tes paroles. Parce que ces paroles isa hongazendo naï. Heli warongoza mze ambassadeur. Ou pouama.
Usidonja kesto za nguoni, usidonja kesto za intimite. E kama sur l'ambassadeur yemwa daula haki. Shaka jafanya jono rajina hasi hermetia. Kajafanya jono twe baba haina usiku. Wababu hao waliao sakomo. Monsieur l'ambassadeur rekado tsatsaya. Shahasi. Yabodo ujia uyabanu bo Idris. Olio yamba ukaya mseba ambassadeur asi kajafunga. Goho yabo tuka juma umde ya no menasa. Uwe yabo ke juma umsalise. Wobinedemu. Minsina côté, le côté gouvernement fantôme, le côté Daoula Haki fantôme, le côté opposition fantôme, ce sont des gens qui sont vraiment des zahao fikiran zima, mnyanya, na profit zahao mbali na mbali. Mwono olaikao ya nome wa juzi. Mhea banunga mumde yao, na nyonyoti pia moparo mjohenda. Abogaru hama muhambio mwanama Idris, méfiez s'il vous plaît. Je suis pas là pour te moquer. Je suis pas là pour t'insulter. Chagami banu ni hu éduque. Ni hu heshelezize. Ya ukaya izo wahamba. Ni zo wazambe usukwa jana. C'est pas normal. Nyezingu na niki khatima njema na misomwema. Nyezingu ajailir dojo ukaya hunuri jangarjo ulawa. Mdulatira ngenzi ya gouvernement fantôme. Ikao ze objectifs zao profit. Imamu Azali Asumani. Omshahara ya libwao nezema likaude azunrao ibidi ya ile okaya maudu ngujove ye dunia inudingo na ihahansi gusongo unjilia ye mara yangu atabi hao ye kaye mbada mlezi hajobunguza omshahara wahi ile mara ya wa sove na yengurongo mshahara ulo mnene kajaparo bunguza wala kajaparo sikina wangu alafu gojo hunramaswa ule ujabanubwe mwanama Idris wali kama elezo zaidi na bonga odona raisi kao katsuonesa ya ukayenge na mahaba désolé mumrespecte nga mumrespecte ra Israel Daula shekanga na mahaba hajojo ukaya gemrumduhazi la halaka ngujorantienti zemalizahe ya zungao haina mwezi 32 millions ya ibunguzi ya nikemaraia na ongo onokayo usaidiwe mayatima fundwa tusadi Muhammad Jibril oui Ahmad Azir yedo to zemali ni kama yatima zemaliza erdaras omsharo wa Israel Daula ya libwao ngufanyiwa ngunjilio harmazisima na valise maudu insha Allah Mwenyezi Mungu katsuja hale hiyo Mwenyezi Mungu ajomtamani zende zake mno domfusiza zemali azuno haina mwezabidi ya towe ya dosaidima yatima ni mafukara ila Israel Daula katsuzifanya leo Idrisu kwa undomasa ujo yebanu udode ya mrikao ulo kontrola ya gouvernement yo jode ya namde sane yo jode ya mdeba la kuna sla resist mude zwa samiti jude ya sha heli warongo wa Idris hupama hamwambio hupuama hu exagere yenzinu tiahani ya komani tiahani ya komani ya kusoti pia on est prêt ya usacrifier zero zako kwa sababu de tiahani gamla harmu upande wa mwana Idris na iskanzani mbirili wakomori nga mjo harumaze suje zangu zombili wakati kautu mwambia nike suje nzima mwanamshe yarenge mwanyanya mwanasho ya ujaunumanga hasiyabo hamuhimilia hashara ya Latif gamkodoni vire zahe mwanamshe ikao hajahunu mnashioni ngei hopari ye mwanamshe hali hitima haukai hatimizi aji ye mrumme ye ilaso haukaya ye mrumduazi eza jiringa msuje ya saya we mwanamshe ikao ulona wana wane ikawe mrumahe walona na arangu hale c'est vrai ye mrumme danike mrumshe zekirtas e mwanamshe woi yede kina yafanya tupurtu haukaya ye mwanashe wahe woi kwa jakawele wane wakati ya kakomora shahaka umsaidia sha wajakawele wana e mwanashe wahe yede hata jamanga ha berge wa hundwa jina haukaya haparoambi ye mhuwahe haukaya henu usiku njwenda hatanga mikarbu nawe nganjo utsimbiambi bahe mwanyanya mwanamshe mhuwahe haono ya ukaya vomie ya timrenge ya jaba kihunda honi haukaya izo hamambia nano wakakomori mzaza hao hamambia mbe mwanyanyu hongu jo Faransa shauti mhenso hao deka umhanso hao ngujo hurenda nayo eza jiringa ndizo harende mhuwahe nai haukaya hasiyabo hafanya tupurtu
harenke mhuwahe mrumme gamjwamba ritizambe kalicho uzamba hasiabo harenke manyanye mrumme haukaya wo mrumme wa peu wo mrumme kalbosh wati mrumme ulona mbangu kuhamba uona haya haulona ubinadamu mrumme sheikao huzaya dona wanawara sevrodo amnika papie ye manyanya wo habali ya roho bina rancune na ide kina yakamsaidia ye mwana shwahe mwanamshi hasiabo hizo yafanya hili hajamanisa dene mrumme harenke eza jiri hili valera ngu komori ye mrumme ola hado hadisi daene mna mwanamshi ola gamambo mna mwanamshe hauka kujamerite uke mwanamshe finalement boza sasa fanyishi hambie mwahe ya ukaya ye mrumme hode anrenga hujamanga de ansaidia ye bie ye mrumme hode akansaidia umsomo c'est-à-dire zilango zamra wakaudo fanyishia baate mwanamme ule kasi komori wala de mwanam shakaudo kadenae yo de manam zazahe ya mwambie mwana ukaya ye mwanya nyuhongu jomanga shafanya hama kutsumone ya tijaba koha hauka mzazi akauyele wa ya ukaya ye mrumme gena rogo daine mwanasho wa mrumshahe komori kasi vakansi nana mzazi gaja kanza ya manise ye mwanamme ola ne mwana ye mrumme ola ne mwana hajundu hazi shamzazi akahwelewa mzazi hao akauramboka wayoja vakansi ye mgakoka dena de mwana hangu ye mtiti yabo mimi doambie mwana hangu kaya waimba ndangondo manga na timwenso daho kaja manso daho eza jirindu na bas hasa hamlola ya latif harenge ye mtiti hamlola uwede manyanya waola mbaba mzima mzaze mzima mzaze kaja tsanga mon frère hauka mzaze akaukonseye ye mwana hekaudu ya kamanga hamwambie mwanyanyu hoyo hija utimberjo hao ukahanza mzaze yambie mwana ule unufaransa mon frère yamwambie sababu mdumao haja shangu ngudongorenge mwana shoa mzaze kaja kanza menyendola au kama mzazi kaja kata koronizo kaja joju wa mzazi ambie mwana hejamete mwana hankris gamjua roho ya mzazi mnyuza ya mwana ngurambo kaya ye mrumae mwanahe gena rogo daini mwanahe ye mtiti yabaheni kalima kaula bakambie mwanahe gaja kahanza ya tulemfaraka ya menyendola yija izo mzazi yambie mwana ukaye mwana nyuhongu joshana tijo hao haukaye weka hanza dizo abasansamba ola mrumme hende halola emna kaliboshi wala haratse mrumshahe ya latif gamjoka waili remwanamshe izo kisirani izo nuhusi haukaya ye hadisi njashida na par cette deuxième version wakati kao ye mwanamme kaja juste telefone baada timwambie mwanamshokaya hunambie mahadisa hoyo tipia gamanzo justification ya nanzoni justifie nitunde kaizo kweli hasa hamlola si pasa kweli hamlola she mwanamme kaja njusi ze telefone timwesiza message vocal timfanya message ekri kaja njusiza sha izo kweli halole mtiti yabotskanza njanu hambie bo cinema mwanamme hamadawe utona ubinadamu ulosanu wanaume mazetoni wanzoenda rumadaho warenge watiti warengene wahu wadungene dahola walale nilo pia haukanga wanaume waheli ya ukaya mpaka oda hunu tilalano wanawasho waloda hunu pia ya latif mzazi hawana hula komori il a fait tout ce qu'il faut hafanya heni za ufanya sho muhimahe mwanahe ulofaransa atijue haukawo mzazi usaya mwana hauno ya ukayo ambie mwanahe ukaya sabe mdumaho yo jahunu guronge mwanya nyuho ijo mkinishi ye mwanahe ya pete hau ye mwanahe ya bengu sokomori wa mzazi msaya mwana gamuhambio bo mwanamme wewe kujajusa kujanjibu shawallah dojua ya ukaya yenuhusiyo haukanyowa edi nyinuhusi
wallahi Mwenyezi Mungu kana ukaradhi nanyi kamna wasuli hata hule c'est honte à vous gamjuka usubuti mdodu ngana nziani hasibabu da wene mrumshahu wakati ka wede manashwa mrumshahu wewe manamshe wewe gojoka usubuti haukaya abasanga wa mjufumu hukana rancune na rage yanza urande manyanyu honai yemhuwa maswahindi na ladhahingu juka wihunda hunduniani wakati kao wede mrumma wahemhuwa haya na mambebu wanadamu wa chamfu makaliboshi wa chamfu mduhamba wehindi haukaizondi ikao dumafilianizo haukanusia hanyunyu wanaume nyujibi wanambi mlede hamavaha mlede wanadamu wa peu mwenjiadaho ni gamanzo mlenge wa mzaze no wana yabo kamna ukata korunami yewe hili izondi mchodo hamba yabo ngamuhabio manamshahangu hulede manyanyu honai wakati ka humilia hashari rangu wakatoka kumura wakumanza izo wafanya hurealize hurenge mrume wa hemu wahu wa mbaba mzima mzaze mzima huja humfanyia hizo kuyo hitwani ha c'est la fin du monde na suicide huja huzifanya shado jua ya ukaya wallah kuna uparoka hindu rawele shonga ipasi sha mrume waho huo kamna uparojo wa suli bahana Mwenyezi Mungu kana uparoka radinani nani wanada Mungu wa jumla nini ekamnenge papisa yodi yo muiona na ladha yekawe mrume ngono ya ukaya wonke na ladha kabana manzala dharahana mzaze ya zali ya mro wana kabana manzala dharahani ya uzalio wana kabana manzala dharahani ya utukuza ya wanziza subhanallah ya latif inu video ya raru ya zafanyishia wanawashi wazifanya siparufanya video ya mru ya renke mhuwa ya manyanye mrume hunu Marseille siparu zaba yabo inu niyaba wanuga mhambio mwanamme wewe mtujua hubaba isiwa hama sahir je suis pas là we kaliboshi we timanadamu we tihir nana dojoka yosomu wanadamu nana somu Mwenyezi Mungu ngawene hukuma ya gamhambe mwanamshe wewe emrume wa ejun gujo utsimbiambi gujo hulanda nai nana nizo walisofanya depuis longtemps gujo hunda maji so hundunia ni nana akhira haukaye manyanyuho ngeharu matambo wede mrumahe mbaba huwana ya latif nyezingu narunike musomema yarinike bisara yenu hadisihin ezinu hitima yewanu wa umaradhi owanu kwa tujo binadamu owanu tume islamu esi wanadamu hili yemanadamu shinu hili sonsi pia ngarjuka ulawa sonsi pia ngarjo hufa ya latif subhanallah Mwenyezi Mungu nanike mwanamshatu woy rohon kuna hikma haukanga wakati yanipa ze parole zinjinjazelewa haukanga unelezo na ulila gunelezo na ulila kaja kaushida ya resiste yaneleza si tranquille yede banu nchowambia mwanamshahangu yetoma yaho doona ye mrume uo mdiwazi baisha shonga ipasi fikiro wana ye manyanyuho uo mlawe haukawuti mwanadamu haukana yamba mwana ngena kenza habaziziwa ngena wita harangwa zamvu chambre yatimizi 19 ans 20 ans 21 ans jusqu'à 25 ans ou ngena kilia ou haji prepare ndiara ndinai yode mana chuma benyu anashohako mazulu majihati juma uruji wanromaho wanyanyanyi na mleti baurisa nana nyua naume makansi juma uruja owanaloma laonihani na uruja owanyanya wanrashahani na mzie baurisa iyo aibu gampuwa wanadamushe gamtsonga Mwenyezi Mungu na mwanrumbuda hewe kareshelea bema na mimi njwambi ile mahadisi da bojoka ngwa wambia mwanadamu ikao
zelongonga joko itswani hahi kana uparo jovumbue famino kana uparo jovumbue madzina ho wanadamu wanu gajo bakibanu jusqu'à le moment que je veux Mwenyezi Mungu jontamani Mwenyezi Mungu arambuka yemsi hasiri oyo uzingara sekre haukaya 99% ya wana shohangu nwatata hangu zelongo zao pia wanambiao gizo harmero hoya hangu nana shetwa shahangu kajaparo la wanziani kajaparo kabati mga paro shia mwanadamu na ba histoire va yode mana ni mwambio ni watuko ni wanadamu marenda na ikare shela horjoka weda mwanamshi hamada we initiative ya utowe mwanyanyu hondolani umrenge mrumme wede ataya hulole hasa hulola barzambao ye mwanyanyu honge yabo nge celibate Mwenyezi Mungu ujomba mrumme wa master wazuna maji yakawabiza yonu husi sule sarta Mwenyezi Mungu nanike mwana mshapo ikhatima njema na mwisho mwema weka wede manyanya wambeba mzima mzazi mzima gamla we honjar mo sujet ya saya watukofu ye sujet million zero e avili subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema na khatima njema nuyo je woyi mwana mshe ulo hunu Marseille mzazi ikaramba mzazi ndabo ya zaya shangena 45 ans 46 ans hasiyabo weide mzazi mdahoni ya wahoda honi ya rengezo dahoni ya fanyani za ufanya hao eza jirihin hasiyabo harengeze malizahe harenge mwana shewahe tena wimrwa jina harenge mwana shewahe wambaba mzima mzazi mzima hambalahu jahunu manga hambito barini hata hawaswiti mwana msheola hajaka ya hashindi hafanya 2 à 3 ans juma urumishi haoda honi iyo droba de mwanyanyu huwa mberge ya loda honi uje ya simbuhe ya kleshifon ya pihe ya hose c'est normal shawa uziro hinri o wajiri hinri c'est vraiment catastrophe subhanallah ola manamshe heni wakati wa jamrumme yanzoji alole mzadeola nguharayo yeka hulolo nabo na miga manzon rohe o wanangu ajoka la msizalo yeka hulolo hudunge mrumme yojoka onkune shifono yeka hulolo hudunge mrumme yajoka no sisezanulu yeka hulolo hudunge mrumme eyabo miminga mjoka je nabo yo mihanzan rohe o wanangu ajoka nalo gamrudi nuhabiye ye mahamira ru yabakiwa dani hao harumishiha hafanya tu skillful ye wa master kajafanya juana wa chafu ya hurenge mrumme yetswila wacha mrumme habangwa nzu ya mlore wanadamu wede wamwambie mzazo la ukaya kutina shua s'il vous plaît mwana shua wajaba ndeshanga sina mahamira ye mrumme wa inguma anzo narifanye ya mlore habangu mlolo shansirati ola mwana shua ya bizwane mrumme hoya bizwane mrumme ola mrumme hambala endeza ola mhuahe hakansi ya prepare zeku dola ya mrenga ujahunu manga hasiyabo habehe fitina habehe jau hede hata hafanya namna ya umanisa ya mwana shua ene mrumme hawamanisa d'une façon ya ukaya vala ye mwana shua ola hamlola shange na hawara hare mwana shua hakoda honi vala shange na hawara habie mrume ya ukaya sabuhu mlola shawonge na mrohe na eka na mturu na izon rabo na bala yundi ya deja hasaha mita hasaha mklia mna bebe hapare mrume wa hema na shwa ya mabia ukaya antuka hu mlola shawonge na hawarahe kao yodo jahunda honi uwandu ya manzao ya bonga wedawe na isha enjuru ngujohuro bonze izonduze ye mhuahe manyanya ikao yede ya mrenga ujahunu manga hakanza ya mhetsi atoka esklavu hahundu mrumme hata hawalatiza wanrome kaudu wajabu haja hahundu mrumme tsoi kajakana shwa hakubalisha gajakarabi finalma emana shwahe halolwa boya lolwa
hasiabo hapare mrume hamwambie mrume ukaya antukawode mwanashe wangu gamanzonu ukaze ajali wongene mrwahe ne mrwahe wo wakaudonana she mrume local boshi lo iyo cinema wo mruwa joka ye mzaze wo ye mwana mshowo kaja ka fier wala kaja ka konta uja ulole manyanya godungo fikira zahe bo cinema godungo fikira zahe mzade wo na ye hawambia ukaya mintira vendo laifanishi longu hambia ndongo usikubali panga bwana umi wala hitima antukago mlolo humlola shawongene motwa ye motwa hewo wadona na humuhangu hado jayo monabana na ye ngujokaya ngujobakide nawe hata yajia hudunge yareje mrwahe bahobo bo cinema ya mrumme ya kilao kesufanyazi ya ukaya wayhani mili ya hashari kajaka dakoro njelo le manyani ya bonsi shezu yambao ye mrumshe hatombe enceinte wo mrumme wende zao unyongwenzi ya wenzao be mwanyanya ule ya sukara vinendola hawambia fitina ukubali Mwenyezi Mungu hanika mwanadamu manza imani ikao mwanadamu uo katutsaha mapesa hasiabo hende hafanya namna ya wendarenge mnama na ulumbani hula ya manzihe ne mwana mshola yetambu ya yuhuna hosomwe mhuwahi ya mtsimba na ipanda mahamira ya zia tukubali ya lolo hata ya jauna mrumme ya tafiti na manisene mrumme hahundu mrikao wa roho njema ni mjuao hende hamanzishia ye mwana hamba ukaya kamakini bakuna utoata mapesa gamjwanze mna mwanaho huo na ushide ujitsahe eza jirihi nribu watukufu unde uziro wabasa na nzo nchengongose mzade hui ikaunge marse yo uniwona miumona yo unsuive gamridu nuhambe ukaweshani wena rohombi ya Latif hasiba la bande mwanyanya hazaya ye mwana hende ha deklarewa ola mzade hasiabo o wakati ye mwanyanya nikiwere sepise hende hamfitina ukaya ye mwana ola ya mdeklare ola tsimbada ya Latif habe hafitna habadi hamba wede mwana wambaba mzima mzaze mzima na mangalie ye mwana ola tsimbada hae ola ya manziha ola tsimbada hae yabwe mana na haja do ukaya wala de mwanashe wangu njajo janjena benrabo ola tsimbada hae ola ya deklare mwana ola tsimbada ola mrikao ya mliba mapesa yedeli ya hamba ya Latifu subhanallah abaye mwana mshenge juma uheya usisiwa na uheziwa wanzobo nebo fanywa ADN yitundwa kaizo kweli subhanallah ye mwanashe wao watu wazemali wamrenga ujahunu manga ujo umhimile hasha hata wende hata udo mbalance ho polisi umbalance harmeda ula Faransa ya ukaya olade mwana mana mangalie wambaba mzima mzaze mzima ye mwana ola ya manziha ola timbabahe ola tidemrumahe na minga mzabo ngamipre izo namba dezekweni ya Latif badiro hombi maskini mwanadamu uyatujokari jangarjo ulawa maskini mwanadamu yatso ufikiringi yarenda shama jirenda na rohombi na ukansi hate mwanyanyu wambaba mzima mzaze mzima use abondo wa mbalanse ya lojuma uhezwa na usisiwa wendo wadwamba ukaye mwana ola ya deklare mwana ola timbaba ju abasari zamba ya lojuma tambu na mashaka uhezwa na usisiwa wanzo bonde wafanyiwa ili ADN ya tunda ya Latif garombo Mwenyezi Mungu insha Allah haukaya Mwenyezi Mungu dekana zimshindao ya jalo hanzahi rabbal alamin ho hanzahi rabbal alamin ya dawla Faransa washindihe
daula Faransa waduwaze ADN ho hanza Rabbal Alamin uje ujuonele nayi bawe mwanadamu wanza rohombi uje ujuonele nayi inu rohombi ndayi ya Latif hotsorenge manyani ho ya jemanga vale fikira yaho ya je yake esclave ya do hupishia na uhuhosiza na uhutunashifu shebwe baraka ya mjili ya hunra mrumme do umuhimilia hashar umanise ne mrumme wa hunra mrumanza iman ya msaidi ya diamanzishie mwanahehu ujihunre uende wa mfitinie subhanallah we mwanada makabidini mvumbuwe shi mwanamshe Mwenyezi Mungu amnika imani sijideside mimi ni mvumbuwe haukaya wenu husi wati mwanada mwanza roho ya Latif Mwenyezi Mungu kujohunika fahamu jema mwanamsho hangu Mwenyezi Mungu ajalie uvuke haukaya ya daula Faransa ya wijere Mwenyezi Mungu wa ummati ya wijere Mwenyezi Mungu wa wanadamu ya wijere Mwenyezi Mungu tulo hitwani hao mwanamsho hangu kaya ngawe na yakini huamini Mwenyezi Mungu ya manzarifi ki Mwenyezi Mungu baike daula Faransa kwa uhezangu wa usisao kama kini ukane taufik na hikma ya ukaya kwa na ushila wa ufanya nrongo anaili Allah ngujo husovi na riviki ya mkana muke hisa soti pia heni anzishiwa mwanamsho hangu kana toama ya bangaromba usedua Mwenyezi Mungu ya uhifadhi garombo usedua Mwenyezi Mungu ya hunike biswara ya hunike na bahati o wanadamu wadunga we direktini Rwajuka widunga gwajo hombe ladua insha Allah Mwenyezi Mungu huvukishe liwone emanza mvundo de manyanyo kalibosh haumungu de zedu warjozi womba insha Allah wa Mwenyezi Mungu ajojalia omalanika doli roho yaho ikinaye ike tranquille hanza Mwenyezi Mungu ye adenio kena ufanyishia hau yofanyishia Mwenyezi Mungu afanye miracle ya meukaya we mbaba ukaya wede kanazimshindao Mwenyezi Mungu de mwanza miracle Mwenyezi Mungu de mwanza de kun faya kun waiche aboga mhabiyo mzaze bani hao hamandawe lirambo ukaya balahu mrengeji yake mpambe yake boy wa gamwambio ni wazaze wenji wa hangu ikao nyu berjo wana nikamanza wana wa hundu wanduaume ili wabaki maesklave ili wabaki watwana shama na wamberge ya shida fanya 3 ans waja wanroma kaza wamlole waharaya ibidi ukinaye wambeukaye manawe harifaidisha manawe hasimbu sha umhumila hasha humanisane mrumme ledabala mrumme lo kajele wa yaukaya bala mzaze weka jakahanza bala mzaze weka jakadakoru nlole mwana shoa engu hambio ndongo wa ukubali kwa ibidi wambeukaye waingu wa monrabo ibidi wambeukaye we mzaze wapeo eba nulongo emana ye mrumsha hangu hakana hawara ye hawara uo hadojo hao uzikubali na wode andui wa ya hamba katsonza ulole manyanya ya wawa mrumme kalbosh wawa kubali mrikao hawambia rangu dole dobi ya ukaya mtutsa haulole mwanashi wangu walanga mfanyondo la shantiradhi wode ya kaubidi ya jia wambie mafiti ukubali gamrudinu hambi ye mrume gamurotsa ukaya werate gamwambia we mzazi wewe dojo ya ukaya Mwenyezi Mungu dojo huliba hutowaze mali hufanya tu skillful hurenge mwanyanyu mwanashe wao haja hunu manga harumishio hao panda 3 ans ya uboi na utabifu banda yo normali mruerenge mwanyanya ngodaho ni afanyeze hase normal shawo ukafanya mbaru kwamba rohombi haukero rohombi ndairiwo no abasa humanisane mrume usiyabo honde humbalance wode mwanama wambaba mzima mzaze mzima ye mwana ikao ye mbaba ya deklare mwana huo woti mbaba hai wode humfitinia ne umtwe haruma tabu wode humfitinia ne yaeshi haruma maisha nkanke wode humfitinia ne atike mwema
hunumanga vomieka ukaumfitinia siswa komori hazima busharohombi ya Latif subhanallah. Mwenyezi Mungu naliki hatima njema imanga inuri menyezi esprit eba nudabujuka ubaki duniani dahari suwa nadamujuka uranse dunia inu rife suwa nadamujuka uranse dunia inu rivedingo suwa nadamujuka uranse dunia inu wakati kaunike sina maana sharu tsohi majuma urendana nayi na rohombi na tabiambi abahe manyanyu hoge garma problem imana shuwaho manamshi garma problem gusi suwa na uheziwa juma ukontrole wa ukema na ula izo koni ya mdeklaro wa ya utsiwahi abasar zamba unge haruma tabu izo dizo wakahanza izo dizo roho yaho ya kahanza izo dizo wadhumania subhanallah. Badi si wapeo badi mkomori wapeo yedamu yaho manyanyuho wa mbaba mzima mzaze mzima hohenda wende wa mbalance ye mwana uo ya deklare mwana uo uwe timbaba ya Latif ya deklare mwana uo uwe timbaba uwe mruyali wa mapesa subhanallah subhanallah ya Latif. Badi uhoza yode famia hai uwede manyanya wa mbaba mzima mzaze mzima diya balale fitina enda fitine manyanya ya ukaye mwana uo ya mzaye ya mdeklare timbabahi uo mru ya ni kwa mapesa na uo mru ya msaidia watina hata infra hau ensantim wasa watlima na mmeuo haruma mashaka hutli ya mdeklare haruma mashaka hundi hutlima nyanyu haruma mashaka yoro hombi ndai wallah sina uparo hangalia haditso jema sina uparo hangalia haditso jema baikali bilana nziani gamjodo huona shani kisirani nuhusi nusumbiani haukaya izo wafanya kujafanya za ubinadamu izo wafanya kujafanya za unanya izo wafanya mndu mzaze bani hao mwanamshe bani hao hohenda wa balance manyanyu wende wambe ukaya yeye mdeklare mwana uo timbabahi uo mrani kwa mapesa watukufu. Je suis vraiment désolé parce que zongoka zendo na ihako c'est vrai nga mozi changer ça c'est très dur les kalimal gamjonika amjonikwa na damu andunga 5 minutes emru hamadu ili mfanye emwanada muhamadu wangu mabia gamtoni mero ya hangu ni wanada mwikao mnidungao mpartage mbavida minani au kasafi vraiment mal mru hamadu 07 48 45 19 33 07 48 19 48 45 19 33 07 48 45 19 33 5 minutes yede numero hangu na mpara yulona fikira ya tsange yulona zahamba yabe uwajua uzifanya waliokaa unsu binadamu zinzishiliza mpaka nane zonogopia ziko uji. Mon numéro 07 48 45 19 33 5 minutes kam japara ngam jozia watukof na ruombe zedua na rizunguwa ba unutsubenza na tsaze tauba ba unutsubenza inungongo ilonziro karitsina ubinadamu karitsina unanya ridiwaze kiyama ridiwaza ukarijanga ulawa ridiwaza kama nadamu shinutsi hindu ridiwaza ukaya Mwenyezi Mungu aribia duniani kajaribi hajarifanya za ngozino mwanadamu renda nayi kasuri ya ukaya wallah
Mwenyezi Mungu Jabbar gujo hunika hukuma nziro wakati kao fitna tihindu upeu tihindu urunda na tihindu kuna urunda mrunai wallahi Mwenyezi Mungu hulibendo kuna urunda na wallahi Mwenyezi Mungu akiradhi nawe. S'il vous plaît na rizira nzane gasi harumansi kao nziro sonti peni mrajaji ya tahi hani mrugene riziki yae kabasi ala riziki ya manyanya kasuruka haini mru haombiwa ni riziki yae na haini ya hafa uwa Mwenyezi Mungu harenge ila riziki kao do ya mnika kana uja hunike riziki yaola. S'il vous plaît méfiez-vous, respectez-vous na ranzane rensero hombi na rensero hombi. Je prends un appel. Salam alaikum. Alaikum salam. Ou pareil ou participer, non? Oui, je participer. Raze salam ou di présente urungo wa kumulwa wishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En fait, nous parlons de Vadaho. Après, quand on a participé, hadithi na ishia yabo. En fait, ngabisi amina idena ifikiri. Mtujua kange jukira ukenukiri shasi fikira mwashi pashahamu. Danke yemrume uo ya kaya mlola ya jamrasi dazahe haka mlola. Kaja mlola hamariaji hau fak. Shaha mlola he sharia shakislam shahatu. Après haja zaima na huo ay haja ke manam shakim zero aparwa enzae wa manzano ho haja mango deklare man mono ama ijoka kenoka ikai manam shehede ha takilo ene abaukana parce que Faransa ho madaja ki hatu kwa kutero kala mariage wa baukana huko aringo kala mariage ho wajombo kana wala petit amiwae au en kwa noro kala mariage. Est-ce que kenoka possible que madame shehede hamba ukana dei ho polisi dea awe uzizwa hamba ukana hakana na petit ami wa hivi yangu tuto hamba kana kana wanzani wa hivi akema zana wa hiyo yako yeshiba tunaye she maniero yako mtrete hamda shehediza hino haka mziro haja yeka takojo kange mziro wa haja hamda shehediza apremda jini wa haja ho haja kumfanilia akumdeklare mana hajange naye ye hajange mziro ye kasujua eske mwana wao la ya mwenza he au ya loena ya deklare mwana msujua hamba ukana ye haka mziro kasujua mdada he mwana apre wa ye haja deklare mwana ye hagumbe akweshina ye Madame Shohangu c'est le luhamba gamutsangazi amtsanganyo izwe luhamba dokaya ujoona ukaya yemzade banda kwa jafanya mariage à la mairie ujomba gwa existeo au kwa jafanya pax yaambie kaido anzenda fanya ADN ya unosia ukaya woye manana ba dembaba wana hango ya declare dokaya way ani way sheri wangu c'est-à-dire min jalolo ni mi célibataire njalolo sikana moto hangu oide moto na kawya shida minae shado ukaya sikana mraji na bavuni sa moto ukaya timtrompe shaga mrongo kawaide ya nimiti yode mana wai ya jaya deklare mwana hangu de ukaya waide mru na kawya shida minae tanki hawara olewa tanki hawara sheka mraji na yabo désolé sha sikana mrutena sarive yabo tika utsanganyizizi ya ili la muhena be ili wanduwa ile ya sharia shapara saka jahara za mbujo kana na pitani akote kajahara za maraba menji mtukufu rushukuri ya Mwenyezi Mungu na ujaze. Okay mara wawa Mwenyezi Mungu na niki khatima njema na mwisho mwema rike wanadamu waudweshi la ihorendao rirensi huona hukana matsomale da wenji wakana mano kawati wenji wakana bisora kawati emindo wendo gonodo mrunayi uhunre manahinga gonodo mrumbi hingri uhunre manahinga wakati kao mwanadamu shinitsi hinga gowendo honzani bo mwanadamu hubali ya kaka hombani ha gowendo honziane masuya hijango jolala koma namnaje bo mwanadamu wajenda ukaya wede fitna mrenda na imrenabi
Mwenyezi Mungu nanike mwiso mwema. Yarinike Iman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mon frère. Vous parlez, il participe. Oui, tu parles participe, ça va? Resalamu wanadamu walidunga waishie mkana baraka. Assalamu alaikum. Buwale jimda ukana baraka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mimi janu yapenda tunaka ushida nito itazindize njima na ate yusa yifungulo abo karaka ushida kuna riunda idere mika mwanyanyasi tukidotoka Sana washa mandare na misiri kwamba wano lido hata masozi ya nirowasha zaze kanga msisansi ya ufanamisha nimsaidie. Sofu ya ufanasi wanakosha mandare tuhaza rejo ibunguju. Kifanya sunda rurengera kasi za kuna za haja hafza gude mwanyanyasi wa inde mbavi mwafred na sinda na istondi dasa. Mashallah masir, inshallah. Inshallah. Okay. Watukufu ngarjouzia likebo mguju rombeze dua Mwenyezi Mungu yarengeze roho zamani swa komor Mwenyezi Mungu yarengeze ze imani swa komor Mwenyezi Mungu yarnike khatima njema swa komor bari jihanti na rohombi na mozankutu za ukaya ntutsaha nione mwanama ya avance ntutsaha nione mwanama ya kehingu bayende hata ye mwanyanya wa mbaba mzima mzaze mzima ikao de arenga e mwana shahu jaunumanga hasiabo ende amfitinia ya ukaya e ya deklare mwana uo sidemrumahe hasiabo ende amfitinia e mwana mshaku ngiaruma tambu na mashaka guheziwa na usisiwa gabanzo vasfanywa ADN bande e mwanyanya ende amfitinia na ebo ya henda haunesa ya ukaya weide mwana maa wa mbaba mzima mzaze mzima ya bonja joja njeni mkazen rabu subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na bisara rike wanadamu wadueshele ukaya hewe rija ngalijo ulawa kabana laja yalitohuwa kabana lahaja litolawa wenji na wenji wakana mana walawa ye wendo mindo mituramu gamjulawa wenji wakaya wanzani na wanyanya walawa wagwenji wakanu wazazaha walawa ngoji hadayo bosharohombi shauka ya zemali warenge manyani ho ujahunu manga valazila ngawe na dura ya mtsimbiambi ya umhansi yake esclave wakati kayo hunra mrumme umenyele mrumme tarimwambia na ukaya hewe gami banu ngamzambo nsujwa ukanga njo mtwendeani nsujwa ukaya nga njo mtwendea shado ukaya sisoti pia nyimnulungao yao hararanza rakarijanza. On va laisser ce bas monde. Qu'il pleut, qu'il neige, on va être en bas. On va y arriver dans la maison qui, vraiment, yinyumba, ya itliso, itona jirani, itona manzani, utsujoka ushiambamru ya behoji, itsoti dezenje mawarenda. Itudilize amali kaudu wafanya. Yani do makaburi ni hatu ya latu. Ibidi uke mwanadamu waposha dekanga wasuruka ya ngojo kuna hufa. Dekanga wasuri ya ukaya kuna ula wa hundunia. Dekanga wasuri ya ukaya hunu wede mzee. Kabajaka mzee hana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amtamani. Yemindo wendo. Karizia zero hombi. Kareshele yorjoka wenda. Kareshele kiyama. Karifikira adhabu ya kabrini. Tampaka dayabo. Je suis tellement désolé. Gamsa usama. Ekacho katsinjia nai. Shado mwambiani wa Komor. Na reshele yorjoka wenda. Bari jangarjo ulawa. Mwenyezi Mungu ananike mwana mshwatu subra. Mwana mshwatu amnike hikma. Mwana mshwatu amnike usubiri. Nano wanawasho nsipia. Noa dezako nsipia. Longue vie à vous. Hata mpaka dayabo. Boum.